Stephen Ngei na muka wake Gianafin na Mombua alama na atiwe ni thayo mbangani ya lelo ni maadhiyo mwa muthenya wa mundi kuoya kisione cha Makindu Kibwezi Western County na Makueni anena cha thini kiulo na imweni kivela wa imanisio cia maundu ma uwiti KMTC Philip Kaloki ni wakule serikali kwa mialelo wa kuma Mombasa kuthilo vini kana kuola mbanga lelo neu otouwe mukathi ya Ngei ni kwithana atethia cia maunduni makukili amwika. Jacob Chalone viketekwa ni chathi kila kina kimeto kinge kwene ndima kisio cha Makindu vala kutana kuswa maundu ma siasa ona vanini na twinana na ula waimwene kivila wa maundu ma KMTC Philip Kaloki afikia kukule serikali kalate kwa lelo wakeli ula wakuma Mombasa kuthi ilovi no kana kusia mbanga ila sithi tusikusiwa na kutuma enende aingi mafikia kutiwa ni mathayu bange no desilile yulu wa Mombasa road kwe pinda dia sane twithira na thina mwingi mundu umite ilobi aendete Mombasa pena ngali mbingi muno na ukasi chansia isino yo one pinda ya colony ne pinda ya Kinata ne pinda ya Moi cs no ya yimwe ukethia ngali sika kopetukana na one ni unu nene to muno twithia laita wa dual carriage kana balabala ile twithia pena ngali pena balabala yodi ilobi na pena lelungi wa kuthi Mombasa malelo asumele wethia ngali itaanisi muno na ila ngali itaanisi ukethia ila serete Mombasa silsile koko kwa yo wingi Kaloki ni waweta kana enende makaundi ya Makuenda mafikia kwa cia ndongo imekwa titie vala wafikia kumukathia mututia Ngei ta mundu waku kwatwa muno Ngei mutongo museo mubiashara na mutongo na ngo yake ndanda muno na ye pata na biashara na pata na kwikandu make nesa na community yake Kibwezi cionthe ona Kenya yonthe nitwacia umwe witu wa maana muno ndipo wona andu aingi mayoka chathini ki ukona nimomite nza kalikoni ya China alama na thukumana mo ukona department mbingi na andu momite mbingi cha kuma Africa nundu kalikoni ya Tanzania Rwanda na Southern Sudan nake ula wa gavana wa kaunti ya Makueni Professor Kivutha Kibwana ula onake vikite ndini wa chathiki ni wafikia kumukathi ya Ngei vala hingi wafikia kukulia enende ndu mwana ndongoi kwithia na mwekalo musio kula kwi enende vala wafikia kukulia mwana wa Ngei afikia kuoselela uya uwa ithe wake. Mimi ni kusema poleni kwa familia. Ulikuwa unaweza kuwa unaenda Skygo na unatafuta Ngei, unaona mtu amevaa shati, mtu sio uweze kufikiria ni Ngei, unamuuliza Ngei, nimekuja kuona Ngei yuko wapi? Kumbe unazungumza na Ngei. That simplicity. Hata mtu akiwa ana pesa kiasi gani, na hii imezungumziwa hapa, anakuwa ni humble, anakuwa ni mtu anasaidia watu, ni mtu anapendana. Kuma vakisioni cha Shauri Moyo kila ki Makindu va kaunti ya Makueni ngiripoti ya Mutongoi TV nitawa Jacob Chalo.